Normala kenyam kanasan content barwanya lingua seme kenur online TV channel biya kamal an walle shank wal kel ka paiba kel ron kina dangro wir jan dangro wir dich bana jome bana jeling ka do badana cheben ka je jo ban lingua seme bana roach ka kwi kwar ngoni ram kel mi shiro do wochre kuma ka kirma yadit wud mishal ke day to weang khor cha resign ka position dana ya kame kirma yadit jan bana lingo ka jalera me gor jan wodi jan gor ko a very important and message in biya lingua seme gor ne bi janwani de koken kala dana chalat gwa seme shala dinene shiram kere wika sa Sudan mila kwar ngoni ngai kone kwar ngoni kenitin kontin let ka kum kirma yadit no lere la kwar ngoni charo do wuj ke che resign ka kum transitional legislative assembly kana pan african parliament pin kirma yadit ko cha ngot cha ka yar kirma yadit ka näkdɛ kanetin kontila nuääri rei wika nasir kan wi diatin koken ka jangne de kede kuumɛ ke military operation gwan we nad we connectin karen yalli ne de kan gangne ke kenitin kontila jisa Sudan dungdo wo shit kan lana jen wo de kan nangne ke ne to ne kan ka gwi jen wo de kan gangne ke naga gad kan man tinde kan ka gang no kedinin kon nakana kedini kirma yadit alla SSPDF so Sudan People Defense Force ke kum Uganda tinde pin kirma yadit kenidin kon nakana no chela do wona mal chaje yar kirma yadit en wudo moshal ke shodai day tud weang abatur de beje nyaga yekel gwasame wudo gui kontur de me jen shale day tud weang khor ramkel millet alaran ngoni rewich ka so Sudan ka Juba ka jan ko represent Nasser County ka Panal State ka transitional national parliament rewi ka so Sudan in the Pan African Parliament jen chelado nene wo jorode ko chikirme yadit shagorjan wo banad be connecting kon tilanwari kata mo en chelo no betre kuma kade jen tude shiane no bana wore rochen gwane jen gwaseme day tud wang shawarga mi nyudo sha kom teten ban pincha jagor are warga kana mo charwaje long kateng wan kiti jekten konte chala de kuma kirma yadit shela do nene en kwainke ko banat beke nyodo bantok kana kwany ala kormi bebet gwadan dana waka mun hakaneka kana lat gwangoni ala rambu ngot bikatol shejen kwenyan cha kwanya owen bami je mishalat mishajanen bajala rar jena kwanka no kana lasan gwasame ko bachong ke kuma min nagneka ke chemically ja jo mo shajalat gwasame ka jo nana chalat gwasame ka shankaro ala day tut weang khor jen chalat gwanwo chajen ka kuma kirma yadit che resign che kula jogo nana ajana my decision to resign is not an act of retreat ajana I was not selected and nominated to be a silent witness to atrocity. I was not sent to this august chamber to lend legitimacy to a government that bombed its people ajana kana latare kuma kana me ko babet kiir ba kuma manangne ka ba chonga jakel jan che janana kwenka te jomo che jokwen chela do nene en kana kwanyelo banat bas mi jeg ba je support ke ba chonga ja la khor jan ko resign ka khor ka medan chanware chakana ka Nasser chanware anak ka fangak alo ka panal kana jongle state chero je long ka ta dana chana chagana ga jaga fangak me cha medicine sans frontier KMSF no me cha hospital lente ka olfan gag me cha jadak ka shanga dok ka pa diech ron kina dangro jan dangro wi diech kuumɛ gwate cha gat mit tenjen ka pet dambongwan cha jennekten ajenne me mi jekalong ko ngai kono gwaze dan me cha kor me cha tuok tege tunya kan gwate na kanaten cha sun to cha ganene ne ideal
amen etin content gwangone jang amen nuer tin ku kir mayardit jitanin ci dunia na bet chang amelet kana gude shalka me day tud weang khor jen charodo wo kum kir mayardit ko jen se je ga bejelong ano de na de kanak eneti de kula gang nake cabinetin kontila jingone ajana na gwata me ajana I condemn the government of South Sudan because civilians have become the primary target. Market have been torched, crop destroyed, entire village were razed. Ajana chamen chaka kep ko bomb. Chane di dit chakanak chaga chaga jako bikabat. Chiranmon ne me chajalat. Ajana I am directly blaming the National Army for transforming into an occupying force. Ajana kuda kedwer ko kan nere de gang na de me de gang na jagaro ko jan de jana bukula nang na neka. The former MP accused the Kiir-led government of orchestrating a campaign of terror and repressing political opposition. Kuumɛ Kiir mayardit chaja condemn. Ajani I condemn the detention of first Vice President Dr. Riek Machar and the replacement of SPLA-IO representative as a violation of the 2018 revitalized peace agreement. Kiir mayardit chaja kujar ka doba dana nagana kene yenda ke Dr. Riek Machar first Vice President. Jani kan to shikan tere ngone. Ngot chelar no de na de kagang. Anyo Kiir mayardit cha ngot chaja tul 2018 Malaysia time ke jaron kin dang rewol badak. Kiir mayardit ngodo mo jetol kare ngone shala do shaje detol enono. The arbitrary detention of first Vice President Dr. Riek Machar, an indispensable signatory to the 2018 revitalized peace agreement, mark a point of no return. Korse, you cannot implement peace while jailing your peace partner. Ajanichir amule dian kel chije de yen ram kuin mal non kel de sholbon wona mo mal che korche la do mo che chong. Ajana me dero kane ideal no Kiir mayardit chamal che gor tela mal mo gore che gor no South Sudan bete kamal ke kujamo en chero do wotre kumaka che resign ko position dana taten ramen ku Nasser Kante kuja represent chero do wiko changot cha kayar she ponde ndi tut weang khor che ka warga mi che tub gwasame mi cha kam United Nations Security Council. In his letter, Khor issued an urgent call to the United Nations Security Council, the African Union, and the Intergovernmental Authority on Development, IGAD, to take decisive action. Ajanuk chol anetin kontila IGAD, United Nations anetin kontila international community, ko de kan charmu jadit de kan lalet ko de Kiir mayardit de tinjer lede de ka wokaja. Ko Kiir tema Ramadan en ku gat ku ga target. Nay, diare wika South Sudan kuka target. He urged the UN Security Council to impose targeted sanctions and refer South Sudan's situation to the International Criminal Court, asserting that the victim of Angad, Nasser, and countless unnamed atrocities deserve justice. Juke kuumɛ nitin konten nyam engo gorjeno Kiir mayardit deja kap kongoten konten chetul. Chola JICC ne rekontla ne tichimi jek alada yen ko de Kiir mayardit deja yen kongoten jektin chalat ka fan gakane Nasser. Jawa chala dene a day tud weang khor a jenloda. Ko ramishimi jek lad baja zil kap. Kiir mayardit changoto ngwan chekatul. Jen charoda barbang. Chemala kona alana win. Kuumɛ South Sudan chamal chejagora. Target yen obig Nuer begin ga target. Chiran moned name charoda wuch. Nameni akel munyu da gwano en kuumɛ Kiir mayardit men la deke lew pela mal me benong rewe ka South Sudan nagane South Sudan isne lora bang chela na gwaseme ende ajani shande chong kwa negale gujeno kwa kalanak. I can no longer in good conscience be part of a system that perpetrates violence against its people and undermine the very foundation of democracy and human rights. Khor concluded, my resignation is a protest against tyranny and a call to action for all who believe in justice and the dignity of human life. Ajana wojerodare kumaka ka kuumɛ min neka ketele chuang manan ke mi neka una kora target kala jana otomal teten ketele michala mal manonga ajanan gorje no derdi alde galat ka ngot the human life de japota kina de kagang du no kirshe je gorno mo eno ajanyok bajan gwasame
she kuumɛ dung Uganda ba tejele na condemn shega jogune na gwasame in a particularly pointed section. He criticized the government of Uganda for acting as a belligerent party to the conflict. Ajane shaka kwethen kum Uganda ko ken tigrodian jako ken content jaka South Sudan ko betekamal. He accused it of territorial profiteering under the guise of regional stabilization. Ajane shaka gwang chidika gwanyen wonena ken it content yarka South Sudan nakana kashut ko ejakan South Sudan ko betekamal kachi janlode ken gor kenenak kana Canadian content la tintere wika South Sudan la jiwich. He called for an international investigation into Uganda military role in South Sudan. Canadian content la international community chaga chol ko deji Uganda de ka chol kata dan te dien tere wich ka South Sudan ka jam kana nakanana jo me jan jo rana shalat ko deji ling chirama me mala khor de tud weang khor che resign ka position dana tetin ala transitional legislative assembly ala lawmaker kiran ngoni rewika South Sudan che resign che rodo watch jen jodan la gur ka no de ling karam ngot karam ngajo de na de ka tekde tana de wajen wo rewika juba dolaran ko darariet ko mi chiriye de yen okay de mo kariyak akir mayardit. So you just goes with the flow. You know today to weang khor gwasame che ngoga jojano che resign ko kir mayardit naga nuääri ki ko targene nuääri a national army and ande kul lokne ne ideal che targene jeno che nang jeno buga targene nuääri nakan ke helicopter ke ganchimni ajana jo mo che jo gwa jo je kuma namo che fail ko der justice kana human right daraja la let alojan the right of people cheje protect anymore kuja mo ajana shekir mayadi cheje condemn kaduptin content ya lengwasame yende ka dakri machar näkdɛ kanedi content la jiwich no che jomo che jalat an biata kamal ban jawo jum do dian bye bye.